n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bateranye biga ku ngingo eshatu hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali ari natwo duhagarariye u Rwanda rwose, Nyarugenge, Gasabo ndetse na Kicukiro. Bivuze ngo abasenateri bafashe icyemezo cyo gutumiza Minisitiri w'Intebe Edouard Nsengiyumva kugira ngo asobanure ingamba nshya zizakoreshwa nyuma y'uko leta itabashije kugera ku ntego yari yiyemeje mu mwaka w'ibihumbi 2024. Izo ngamba bagiye kumubazaho kugabanya ikoreshwa ry'inkwi n'amakara. Bivuze ngo impamvu Edouard Nsengiyumva ahamagajwe mu nama y'abasenateri bisobanuye yuko rero bari kumubaza ngo ibijyanye no gucana ku nkwi cyangwa ku makara, mbega ikigero cyabyo cyagabanutse kuri kangahe kwijana. Bisobanuye yuko rero ibingibi ndaza kubisobanura mu buryo burambuye. Iyi ni incamake mba nabateguriye kugira ngo mubashe kumva uko byifashe. Ubwo bivuze ko ndaza kugaruka mbisobanura. Nanone reka twigarukire hano mu gihugu cy'u Rwanda. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwatangaje ko abana b'ingagi 40 harimo 18 bavutse mu mwaka w'ibihumbi 2024 bagiye kwita amazina, cyangwa aba bana b'ingagi bagiye kubita amazina. Mu muhango wo kwita amazina ubwo reka mbanze mbabwire nayo reka mbanze mbashyiremo incamake kugira ngo nze kurambura amakuru mu buryo burambuye. Ni ukuvuga ngo izi ngagi bazazita ku itariki 5 Nzeri mu mwaka w'ibihumbi 2025, ku itariki 5 Nzeri ku mwaka w'ibihumbi 2025. Ubwo rero ndaje nsobanure cyangwa ndambure ano makuru mu buryo burambuye. Ese Edouard Nsengiyumva asobanuye iki mu nama y'abasenateri? Ese noneho izi ngagi zizitwa amazina yahe? Ndaje no mbasobanurire amazina y'ingagi. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ikintu tugusaba ni ugukora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi amakuru yizewe. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero reka ndambure inkuru mu buryo burambuye. Nge mugiye kubana mwino nkuru nitwa Urinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku mazina ya Kidasamura. Ubwo ngiye kurambura ino nkuru, iyo yari incamake narimbanyuriyemo. Urwego rw'igihugu cyangwa urwego rw'iterambere RDB rwatangaje ko abana b'ingagi 40 barimo 18 bavutse mu mwaka w'ibihumbi 2024 bagiye kwitwa amazina mu ngamba nshya, cyangwa bisobanuye ko rero reka ibi bintu banze mbibasobanuriye kugira ngo mubyumve. Urwego rw'iterambere RDB rwatangaje ko hari abana 40 b'ingagi bavutse, ndetse barimo 18 bavutse mu mwaka w'ibihumbi 2024 bataritwa iki, bataritwa amazina. Bivuze ngo rero aba bana b'ingagi bagiye kubita amazina mu mwaka w'ibihumbi 2025. Bivuze ngo rero izi ngagi zituye mu Birunga mu karere ka Musanze, aho mu Birunga niho zino ngagi zituye. Ni mu gihe rero cyangwa hari ahantu bakorera ubukerarugendo. Bivuze ngo nako murabizi yuko mu karere ka Musanze hakunze gukorerwa ubukerarugendo bwo gusura ingagi ndetse n'ibirunga n'ibyiza bitatse u Rwanda. Bivuze ngo rero izi ngagi bazazita amazina ku itariki 5 Nzeri mu mwaka w'ibihumbi 2025. Bivuze ngo rero izi ngagi nibwo zizitwa amazina. Bivuze ngo rero Kidasamura TV abararikiye kuzaba muri kuri live yiwe abereke amazina y'ingagi uburyo kibazo bari kuzita amazina. Nukuvuga ngo Kidasamura zabagiye mu karere ka Musanze azaba ari yashyizeho live kugira ngo namwe anabatembereze abereke mu birunga, nkuko ubutaha nabikoze nkabatembereza mu birunga. Ndashaka kongera kubakorera agashya cyangwa kubakora surprise, nanone nkashyiraho live mbabwira yuko ndi mu birunga ndimo mbereka ingagi n'ibyiza bitatse u Rwanda. Bisobanuye yuko rero nta bintu byinshi ndi buvuge cyangwa nta bintu byinshi ndi busobanure bitewe n'imihindagurikire y'ikirere imazeho mwino minsi, ariko ntabwo ibyo ngibyo ndi bubivugeho narindi ku ngagi. Ariko ubundi murabizi yuko ingagi hano mu gihugu cy'u Rwanda ni bimwe mu bintu ba mukerarugendo bakunda gusura. Ngira ngo namwe murabizi ba mukerarugendo bazana amadovize cyangwa bazana amadolari, cyangwa mwibuke yuko ikintu kitwinjiriza hano iwacu cyane ni ubukerarugendo nabwo
biri mu bintu biduhereza amafaranga. Bivuze ngo rero kubungabunga ibidukikije ndetse n'ibinyabuzima cyangwa n'urusobe rw'ibinyabuzima, bivuze ngo biba ari ingenzi cyane kubera yuko kudahungabanya umutekano w'urusobe rw'ibinyabuzima. Murakoze cyane, ngiye kuza ndi bugaruke nsobanura ku itangazo ry'abasenateri bateranye biga ku kibazo cy'ikoresherezwa cyangwa ku kibazo cy'ikoresha ry'amakara ndetse n'inkwi. Ndaje mbasobanurire, reka mbe mpagaritse ano makuru cyangwa reka mbe nsubitse ano makuru kugira ngo nabyo nze mbe baramburire mu buryo burambuye. Murakoze cyane, Imana ibarinde ibahe ubuzima buzira umuze. Ni mwarimu mubana mwana makuru, nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku mazina